Муҳаммад Солеҳи Пурдил яке аз олимони шинохтаи форсу тоҷик мебошад, ки тамоми мардуми форсу тоҷик ин олимро мешиносанд ва ҳатто дигар миллатҳо аз насиҳати ин олими шинохта баҳраманд мешаванд. Тамошобинони азиз, видеои имрӯзаамонро аз ин олими шинохтаи форсу тоҷик суҳбат мекунем, ки хеле ки дар комментарияҳо фикру ақидаҳоятонро навиштед ва ин олимро хостед ки дар бораш каме бо шумо суҳбат кунем. Инак вақташ расид. То охири видео моро ҳамроҳӣ кунед, то аз ҳаёту фаъолияти эшон бехабар намонед. То якчанд дақиқа бо шумо ҳастам, Ноҳид Муродов. салом алайкум. лайк TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. Шайх Пурдил номи пуррааш Муҳаммад Солеҳи Пурдил мебошад. соли таваллудаш 1963 дар шаҳри Бандарабоси Эрон дар канори соҳили халиҷи Форс ба дунё омадааст. Шайх Пурдил дар шаҳри Бандарабос дар синфи сеюми мактаби миёна таҳсил мекард, ки падараш як дӯстӣ дошт бо номи Шайх Муҳаммади Зиёӣ раҳматуллоҳи алайҳ. ва ин шайх аз рӯи дӯстӣ бо падари Шайх Пурдилро роҳнамоӣ мекунад, ки Шайх Пурдил як номбардори ислом шавад ва Пурдилро ба шаҳри Мадинаи Мунаввара равон мекунад, ки дар он донишгоҳи исломии Мадина таҳсил кунад. ин донишгоҳ барои фарзандони ҷаҳони ислом кушода шуда буд. ин донишгоҳ тавассути уламои бузурги ҷаҳони ислом аз ҷумла имом Абулҳасани Нагавӣ, ки яке аз бунёдгузорони ин донишгоҳ буд, ва Шайх Пурдилро ба назди худашон садо карданд. Шайх Муҳаммади Зиёӣ бо падари Пурдил як маслиҳате карданд. ва падари Пурдил ба Шайх Муҳаммади Зиёӣ гуфтанд: ин писари маро ҳар чӣ зудтар равон кунед, то дарс гирад. ва Шайх Муҳаммад ба падари Пурдил ҷавоб дод: каме сабр кун, то ин мактабашро ба анҷом расонад ва ҳам каме бузург шавад. падари Пурдил гуфт: на, писари ман тоқат надорад. ҳар чӣ зудтар тавонед равон кунед ба шаҳри пайғамбар, яъне Мадинаи Мунаввара. ва ҳуҷҷатҳои Пурдилро равон карданд ба Мадинаи Мунаввара. баъд аз 2 сол хабар доданд ба Пурдил, ки қабул шудӣ, ва ба дуои падару модар ва дӯстӣ бо уламои ислом ба шаҳри Мадина сафар карданд. Шайх Пурдил аз сабабе ки забони арабиро намедонист, 2 сол забони арабиро хонданд ва диплому лисонсро гирифтанд дар донишкадаи шариат. хулас ҳамагӣ Шайх Пурдил 9 сол дар шаҳри Мадинаи Мунаввара таҳсил карданд дар донишгоҳи исломӣ ва 2 соли дигар дар донишгоҳи исломии Исломободи Покистон таҳсил карданд. Шайх Пурдил ҳамагӣ 11 солро дар донишгоҳи исломӣ аз пай илм гузарониданд, то ба ин рӯзҳо расанд. баъд аз 2 соли таҳсил дар донишгоҳи исломӣ шаҳри Исломободи Покистон ба Эрон бармегардад ва оҳиста оҳиста даъват ба сӯи исломро сар мекунад. аз панду насиҳатҳои эшон қариб тамоми мардуми дунё баҳраманд шудаанд. эшонро дар бисёри давлатҳое ки мардумаш мусалмон ҳаст даъват мекунанд ва аз илми эшон як баҳрае мегиранд. эшон ҳамчунин соли 2009 ба Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва дар барномаҳои телевизионӣ ҳам баромад карданд. ҳамчунин эшон ба шаҳри Кӯлоб ба зиёрати Ҳоҷӣ Мирзо ва дигар олимони Кӯлобзамин омаданд. дар Тоҷикистон шояд касе набошад, ки Шайх Пурдилро нашиносад ва аз илмаш баҳра нагирифта бошад. эшон яке аз олимони бо қуввати ислом ҳастанд. худованд сафи ин хел олимонро зиёд гардонад ва мо мардум аз илмашон бо худ баҳра гирем. Амин. шумо дар канали лайк TGK қарор доред. тамошобинон муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик ба дӯстонатон падилиса кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқимонда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед. داستان عبدالرحمن بن عوف واقعا شنیدنی است.
وقتی که از مکه هجرت کرد، کل زندگیشو گذاشت هجرت کرد به یثرب، به مدینه. نه خانه‌ای داشت، نه سرپناهی داشت، نه چیزی برای خوردن داشت. پیامبر عبدالرحمن معرفی کرد به یکی از انصار اهل مدینه، گفت این برادر توست، هر چی داری باش تقسیم کن. اون انصاری به مهاجر، به برادر مهاجرش عبدالرحمن ابن عوف گفت که برادرم، من 2 تا خانه دارم، هر کدوم تو میخوای مال تو باشه. عبدالرحمن براش دعا کرد، بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق، خدا برکت تو خونت بندازه، راه بازار نشونه من بده. گفت من 2 تا بستان دارم، 2 تا باغ دارم عبدالرحمن، هر کدوم تو میپسندی مال تو. گفت بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق، خدا برکت در بستان تو، باغ تو بده، راه بازار نشونه من بده کجاست، من برم داد و ستد بکنم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عفت نفس عبدالرحمن رو شنید که مهاجر با پای برهنه و دست خالی آمده هجرت کرده به خاطر خدا و رسول خدا، اینقدر عفت نفس و عزت نفس داره که راه بازار نشونه من بده، تنبلی نمیخواد، مفخوری نمیخواد، دعای برکت در رزق و روزی و عمر عبدالرحمن کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. به جایی رسید که عبدالرحمن میگه که دیگه نمیتونست شتراشو بشماره، گوسفنداشو بشماره، نمیتونست درهم و دینارشو بشماره. به جایی رسید که از برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت اگر پام به سنگی برخورد میکرد که سنگ جا به جا میشد، انتظار داشتم که زیر اون سنگ یک گنجی برای من باشه. سبحان الله. ولی وقتی به این مال رسید، مال تو قلبش قرار نداد که اینطوری نگه بداره، دستشو اینطوری کرد. ایام سپری شد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به رحمت خدا رفت. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از حیات نورانی و مبارکش، یک روزی 700 تا شتر قافله، شهر مدینه در قحطی بود، تنگنا بود، مواد غذایی کم بود، مردم نیازمند بودن، مشکل داشتن. در همین اثنا، در تنگنایی شدید اهل مدینه و اطراف مدینه، قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوف، سبحان الله، 700 تا شتر قطار از شام می آمد، تمام مایحتاج شهر مدینه و اطراف مدینه بار بود، حمل بود. ام المؤمنین عایشه دید که گردبادی، طوفانی اطراف مدینه بلند شده. جوانی رو طلبید، گفت پسرم برو اطراف مدینه نگاه کن، این گردباد مال چیه؟ این طوفان، این گرد و غبار مال چیه؟ نه که طوفانی داره میاد. دوید رفت، وقتی برگشت گفت یا اما، ای مادر، این گردباد نیست، طوفان هم نیست، این گرد و خاکی که برپا شده قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوفه. تمام آذوقه ها و مایحتاج و نیازهای شهر مدینه و اطراف مدینه باره حمله داره میاد. این گرد و خاک ها مال قافله 700 شتری عبدالرحمن ابن عوفه. کسی که وقتی وارد مدینه شد هجرت کرد با لباس تنش بود، نان خوردن نداشت و عفت نفس و عزت نفس داشت، رفت تو تجارت. الان یک قلم قافله تجاریش 700 تا شتر در اون زمان. گفت پسرم برو عبدالرحمن رو از زیر زمین، زیر سنگ پیدا کن بیارش، اینجا کارش دارم. عبدالرحمن بره قافله‌شو تحویل بگیره یا بره حرف مادرشو گوش بده؟ اگه من و شما بودیم کدوم یکی رو؟ کل دلالا و تجار مدینه و سمسارا همه رفتن بیرون، هر کسی 50 تا شتر گرفته، این مال من، جدا کرده از شترها، از قافله. عبدالرحمن رو پیدا کرد، گفت برو که مادر تو رو طلبیده. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها قافله رو 700 تا شتر رو تجار رو ول کرد، دوید رفت پیش ام المؤمنین عایشه، گفت لبیک یا امه، لبیک ای مادر. ام المؤمنینه، همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفت کاری داشتی مادرم؟ گفت بله عبدالرحمن، این قافله مال توست، این قافله‌ای که طوفان برپا کرده. سرش انداخت پایین.
گفت مال خداست در دست منه، در اختیار من فعلا. مال خداست دست منه. گفت عبدالرحمن زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات بود چیزی درباره تو فرمودن، من تو حافظم هنوز هست، مثل که الان نقش بسته، مثل این که یک سرباز معمولی جلو ارشدش ایستاده، سیخ آماده باش. گفت چی درباره من شنیدید از رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت بگو مادر که طاقتم سر آمد. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبا. گفت مادر خودت شنید از دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت بله. عبدالرحمن زد زیر گریه. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عبدالرحمن ابن عوف روز قیامت، روز محشر، وارد بهشت میشه در حالی که 4 دست و پاست، سینه خیز داره میره، مثل نوزادی یا بچه های کوچیکی که یه چند ماه که ازشون گذشت چطوری با 2 تا دستشون، 2 تا زانوشون و پاشون، سر پاشون سینه خیز راه میرن. عبدالرحمن گریه کرد. گفت مادر خودت شنیدی؟ گفت بله شنیدم. یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبا. گفت مادر تو همینجا 20 من برمیگردم. مثل دیوانه ها میدوید به طرف قافله بیرون از مدینه و همینجور که میدوید فریاد میزد عبدالرحمن باید دوان دوان رو پاهاش بدوه وارد بهشت بشه، نه سینه خیز. و من اجازه نمیدم که این قافله 700 تا شتری مانع دویدن من به سوی بهشت باشه. رفت که تجار همه زمام شترها رو گرفتن، مال من. گفتن عبدالرحمن کجایید؟ کجا رفته بودید؟ 1 تومن، 1 درهم، 10 درهم سود برای تو، مال ما باشه. گفت بیشتر به من دادن. گفتن 1 درهم، 20 درهم، 1 درهم، 30 درهم، 1 درهم، 50 درهم. گفتن بیشتر به من سود دادن و ربح دادن. به جای رسیدن تا 1 درهم به 200 درهم. و عبدالرحمن میگفت بیشتر به من سود دادن. تجار تعجب کردن، در مدینه تاجر غیر از ما نیست. انصافا چیز خوبیه ای عبدالرحمن. 1 درهم، 200 درهم، کدوم تاجری به تو سود داده؟ گفت اگر بیشتر میدی مال شما، اگر نمیدی بیشتر به من دادن. گفتن حد ما دیگه همینه، 1 درهم، 200 درهم. عبدالرحمن خدا رو گواه گرفت و همه تجار رو گواه گرفت. گفت همه گواه باشید که من با الله معامله کردم و تجارت کردم. 1 تومن 700 تومن والله یضاعف لمن یشاء. کل 700 تا شتر رو همونجا گذاشت و در یک مهرجان بزرگی و عید بزرگی و جشن بزرگی کل 700 تا شتر چه بین فقرا و نیازمندان و اهل مدینه تقسیم کرد. زمام شترش هم به خانه نبرد و میگفت من میخوام دوان دوان وارد بهشت بشم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. در تعامل با خدا نترسید، دو دل نشید.